birinci qavatında qamçılıq jana saqloo boyunca protokol жатат. Müftü ölgөн qamчы ишинин жан жолдошун кайсыдыр. Ошондон qamчылык келишимге көчүлөр, эл арасында чоң кадырбакка ээ болду. Союздардагы эл арасында көрсөткүч qamçılыкка катышкан жигиттер өздөрүнүн талант көрсөткүлөрүн көрсөтүшөт. Qamçılык ustalarынын жолдоо, qazanmalar önünde bekleyen bıçak, kayış, kamçılar için kavrulayacak bölümlükçülükleri ait tüm işlerine başka hayvanlarını özlerinin kanday ilişkin yasalıcı kamçı 8 kat verildi. Bu ustalardan bu kayış yerine kesimi tutması. İkincisi, kesilgen kayışın örgü tutmasının artışçılığı. Üçüncüsü, kamçı kadar uçurmuşluğun dayarladığı çevirçiliği. Dördüncüsü, örgüden kamçının tavırlığı. Irgay сапкан сактоо. Бешинчиси камчынын сапаты, жарашык кооздугу байланат. Таш сахнанын биринчи кабатында биздин камчы өрүп жана сактаган усталар жайгашууда. Тоң районунан келген ustalardan 4 улуктарын арчып коюшту бирден гана улуктар калды. Азыркы алдыда ушул Көлөбүздүн Тоң районунан келген ustalar. Ош шаарынан келген уста 3 ук арчып бүтү. Талас облусунан келген устадар 3 ук арчып бүтү. Азыркыча Ысык Көл облусу 4 ук арчып акыркысын арчып келишти.